Once again, members of the Confederation of Meghalaya Social Organization, or COMSO, had organized a sit-in demonstration at the Malki grounds on 4th December 2020 to demand the scrapping away of the Citizenship Amendment Act and for the speedy implementation of ILP and MESSA in the state of Meghalaya. During the demonstration, Chairman of COMSO, Robertjune Kharjahrin, said that the Hynniewtrep people are fighters and will not easily give up on their efforts to defend and secure the safety of the people. He expressed his gratitude to the leaders and representatives of various political parties of the state who had supported the people in their fight for ILP by passing a resolution on the matter in the Assembly session of 19th December 2019. Kharjahrin also made mention of the selfless act of all frontliners who have sacrificed their lives for the good health and safety of the people of the state. Shillong lai pholak duna kena khun kuno ke yang sarkar India dong tang lai MP lagi siaga duna MP porok away dari India COMSO ke sarkar salah ada lupa ke sarkar salah kepala handicap lupa ke mahapan serak pun nak kasih saya kasih nadali atau kira boleh timbangan ILP tăng kaway là chúng ta bắt đầu bảo mà ngã bảo cái hôn cái trong ngã như này thì điều nhất hôn ai muốn lấy lại như chọn như này bảo tân cam bảo nhìn pha cho cái chết cái như cái này hiệp rock kaway kalau mà ngã cái con hôn COMSO cái chết cái như cái như này hôn muốn lấy lại như bắn chọc như bắn lại như cái chết cái như này udah way ba bisa udah way ba moni upan raya macam ni macam ni semua bagian rong hari India macam ni macam ni kalau ni buat hak sekolah paling dulu game semasa kita baik kita bagi upan raya kalau macam ni kibanjur LP macam ni macam ni kalau excite kalau yang pun inting ke boleh COMSO penting yang kita kecil crowdboard trong kita campaign ada ni tanggawe ke sekolah belum kalau dah kajak reu kadang rengkat bat ni ya no inting dah kajak reu kekesan ILP ni dikira pengyo ILP Ladang ginyo mentau selam lasan selam ginyo ladang ginyo lasan selam ginyo pun ladang mengang lah pada ILP ukun jonga udah pun pengyo ILP ya kajalah jonga kata ni ketika pun juga cak beliau ini yang pun buat ni semua pergi kendor ibu benda beliau masnak ya kasur baju ni kumpul kapal mentah ni semua ya kiamere ni semua ya baru ki beliau kabar ki parti ki balapas ya LP penpene dah upre ni lalu sedang nak lihat dalam COMSO yang lara pilih apa bahagi itu haram ya kumule lagi Habang gila, kamu mahal balai di nasun peramangi. Yang apa naik kumulai, yang apa di hok balai kumulai, yang apa di kena ukti, yang apa di hok balai apa kena ukti. Lepas makanan kita orang, maka jingat nanti, kecongi, terlalat nak kena, nak sembeli kita jod nak makanan nak sembeli. Kita hak benda ILP ada ni, penyakun penyakit dan tajongi. Iklim lo MLA dikaulan. Menteri Lembaga Tangapok adalah kihapan karyon, kihapan kerenan yang kesur kajungi ada liu. Nak kalian kajungi ngelah keren nak kapor. Oh ya kami ke isu ILP suhan ayat politik. Suhan ayat kok. Bomano badai mano balat suhan ayat om. Kau tahu sudah boleh entah. Topong gue yang rusak dulu itu kena bagi gue pilih mensua dalam dia mulai mentah sekian atau ketika kawan kiri ulai ayu mensua atau ulai ayu siapa raya railan yang harus solusi untuk ILP lekang sadari menaruh penyo ILP yang hari perkajian beliau perkajian kantin dalam seluruh bagi babarok Jemle jom ikin poi lagi, adong poi barok lagi, yasi na barok, kipun
Capital Party Timpoi Adali. Kan channel seluruh bagi nyoi penpau saya kata li orang koi bahkan jelah makhlia kalau United jelah makhlia kaya tali namta joka ILP. Nata kadang sebelum bagai kulai yang dibaro bagi apa saya function buat nakilin cuma COMSO hilang balak loy buat aibut dan aibut sim berkesan lagi ledak pilih Adali. Min kesan lebih ledak pilih Adali. Min air pinggul lebih ledak pilih banyak site dan tajam ni. Bang ilong ru balak loy buat aibut sim lebih ledak penjendau yang ni gaji lebih jom hari bekerja dulu. Min air ni kawan kapi kalian. Min kesan lagi. Min try lang bagi Malay. Min try lang bagi MBC. Masuk naik kurai buat KHDC kebelah pas yang kamu solution hak ni kita naik ke balanya buat KHDC itu bertanya iki ayat tiga mod tiga dia kat notan dia menere kantau le KMP berok lainut kau pinantang lainut masih hajar pula KMP kali India hari lainut makna daya teli laihun pada hun Nilai, kalau dah lainut makna dia teli, kalau dah tentang lainut makna nilai kunsuat apa nama? Ada yang ada. Kalau dah gini orang doktor kharuki, kalau dah gini orang Vincent Pala dan dia kata, keren dia site tentang ILP ada di kunsuat. Ni semua menambah, hoi, ni dong kiri yakun kiri galak, tiba keren tentang hari pak aja mana jadi. Sabaro KMLA, sabaro KMP, kubur kabang ikwa antak kalau kuning. Buat kita, KMP bulan-bulan, buat kita KMLA bulan-bulan. Bap ini nak kendau, jom itu sing tiang empat upatakan sangma kapan mawat. Buat kita bagai celah macam ni, kalau pergi ten, ya kira galak, ya kira yakun. Biru mata, lelaki yakun nanti hari bekerja bergajungi. Nasi walau bakuba, ikan mau, ikiru galak masua, ikan mau ikiru galak mata, lelaki yen, bantu edau, bantu erniu yang hari bekerja bergajungi. Dah kapasai ikan, bekerja galak nanti sahmat, minang ya yakun, minang ya galak. Hot diskusi kerja, balik sini hari ini kesini. Minumpat lahan berjumpa penai jiliki bahaya atinsa kalau nonton jiliki makamai susu rai le lo berjindon faklam ni hak hiban yang tak ni hak hi bon ya buruk mamar boleh nyimpa bahkan ni kau yang khma covid ru karwan tunku ya kami bekerja di luar ini nah kalian tu akan hum do COMSO ikwa berkanda pasai Banyak kumle ya baru itu kisipa ya kun COVID, lalu ki doktor, ki nurse, ki doknya ambulan yang buat juru takwe, kira siapa ni kumle ki berada sipai, jom baca kumle baju ni hal ni apa? Liburan lagi ya kumle ini. Minumle kena kau konsusi kau pendu jingkerman jadi nomor biru pidai sipai, kita kun menantang kali buat kajian berjumpa ini. Mereka dari kau itu pengaruh menurut Oscar. Pakaian biru kali kami kamlo kami bersong klipti. Nak tahu? Nak kalian tu dah Tuhan. Kali katanya hidup ketemuan. Yang Yesus ni dia. Dah kau gaji ngalang. Dah kami gaji ngalang tu. Dilatih dah. Bagi raih dia yang program lagi. Lomba kret parari. Lomba kret. Nilang dan hamalan khma. Khma kanang jur, minum konrandin. Kecek ru kejongi, kedon kami kiri lele, ya kiri dia kun. Ilung pa kino kami, ikerpat lagi makin dua yang tak kejongi. Ikerpat insat ishat ke macam kedua. I Muslim, I put lang namta kejongi, bangi dia kun, namta ILP. Ikentu, ya kemale, ikentu ya KMP, KMC paro, wapilong ya tali namta ILP. Kum kadang asua dengan tuai yang kecil-kecil kejunga. Kum kadang bagi naik Muslim yang KMP. Kum kadang bagi naik Muslim yang KMP berbuat yang KMP silu. Ini yang orang borok. Ngan orang mga
Delhi on P for ILP.